Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjas Lieng. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Usamla uba Jyllop kai daga Lieng higi Torres ki bajuan Shangkai syawa umngan ulahap Kynsan naga Lieng berulangam Jyllop. Usamla ubalangam Jyllop udah uba email surang uba naga Shnong bakur. Uba email surang udah usamla uba tebet banjingi ndre namar baka Khie Kynsan ke Jingpang uhap setwe bat kamet jong u kelangam bet jelang syapwa. Kini ke jingjag laja hazan gajaka bajubo yaki Lieng hak haput bat ke Bangladesh ke badan syarum jong jingking dauki. Katkum kejingat hu orang bashnong ke dauki uba man kera uloong baminta lalaban saya ke met jong nu samla bat uliyat hu bakadau hi ke debet namar baka Khie ke Jingpang ring kat bagi turis pat ki badan hak Lieng ba usong lalit banyalam no syaki wepat ki nong nya Lieng ki badan hajan. Deng tu kena yang baik layak deh. Layak. Kilaan batai kan dia sepang tu jam ni jam no. Nong tu bau don Jingpang ring di, Khie ring tu hap ngalor Lieng. Tu ngambil Jingpang isu ngambil siapa. Unang benci tu malam balam tai kan tu Jingpang tu. Sepodang dia dan bagi turis. Bagi turis ni le turis. Turis orang ki kami le dah. Dan baju ini nak kan nong. Kang ki kadang ya lamit sendur ya ring video te. Isu asal ba membahas so main dalam apa mi isu itu. Layak saya ni am tamas ni. Layak mana. Bukan tengok itu kena. Keteng email surang. Email surang. Email surang. Okey tak. Isang bakor. Udah na bakor. Kadai hamarai ke jaka baham. Jaka tu ya jan station Lieng tu hi kap. Musyarum jaga jingking kan. Tu hi marsen keu Lieng kan. Dang ya tangkat tu hi te. Kena tu Jingpang lu hap nak. Tak, tumba. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.